أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Ndeden su temene ka foko minye mauludu kiri no ya keline akebaliai anga donga foko fonya bata la silamon yonche bari kadaka fonya mindo oyede ka foko yala alakira yake wala sahaba yake wala tabi'un yake na sorolu yake akai na sorolu make amani oye dina ka famia do mo do bolo olu bolo ni olu maminke o man nga puro ka lafiya ka don ga foko mauludu ko toye barikada kan mauludu ma magadina foila mauludu e fende dron ka kella dai ninni wati sera kama hakili jigi ala kira ko la sabu kira ka ko chaman kira nin kalona ka kaloni wati nke hakili jigi wati ani ka donunun ke wa don façon tiye kadaka ko kira bangana sallallahu alaihi wasallam fonya min don a fonya bisa ngadro odema odu fonya nogonde barikara muka ni mamin ko kira make sabo make ko okoso ko akeliti ben aba tigi nyinga ko yela ni kira ni sabo mamin ke ko yela ola o keliti ben wa alni ayasro asigila maya kede ka croisi di mogoma kamo farfonu kan katro fenkelima femini sharayo yini bari bela jelen benaka ka fo kira ka kanu ka kira kanu kirengirne na kira no kan ayre jati ko bengero kan donigala bela jelen bolo o wana sabadara ka fo bengero kan ka tasiyuke ka mawla su o kelika ke chokola mimbi be alama mimbi be akrama fonyo tola bebenoka oni bebenoka ka fo ko ka ni watu ngerengere kama hakili jiginyala kumana ni mamin ko kira make ko tike o kumana aba tike yininga ko yela qur'ana jigina dumunu minum bitobi baga minum be fa qur'ana dafala ani ka don kerengere ala fana ka ga araba don qur'ana bi jiginya araba don ko yela kira o ke ni mamin ko kira ma mauludu ke ni ndoina aba tike yininga ko yela kiraye araba don gere ne qur'ana jiginya kele yalla bagam fagali walma dumuni tobli walma ihtifalu min no bi ke qur'ana jigin fana la ko yela kiraye nyamarale ke noywa walma kiraya kede abe nyin ngale kola tumami nuye alujinatu ad-daimatu lil buhus as-su'al ar-rabi' min al-fatwa numero banani yani mugani kononton ka unyinga ko yela tobli bi munasabati khatm al-Qur'an ajabu min dola mala suryana al-walimatu amma al-walimatu aw al-ihtifalu bi munasabati khatm al-Qur'an falam yu'raf anhu sallallahu alayhi wa sallam ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولو فعلوه لن نقل إلينا كسائر أحكام الشريعة فكانت الوليمة أو الاحتفال من عجل ختم القرآن بدعة محدثة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كو كدومن توي كو قرآن جيجين كيرا ko bidiado ko ala kira make sahabo make kuma ni mami fenke ne ala kira make ko abisagima ko bidiado minum be mauludu bali ni ukaramo kan ko alujira turda masulul buhus al ilmiyyah wal iftah balman nay nim fam gaba bela jelen dumbe o dumini tobi bela jelen be o kerengere ne araba doni mawsimo bali me jabu surumindi awma yani ngado masala konnana weninde ne ba fa ka famugo nunye ko nogonde ko ka fo ko ala kira ya ki ala kira make ko nogonde do muna ala kira sallallahu alaihi wasallam ay Allah su kambla ka no e ka angan ko fle ka tora ka maludu ma kira Allah su kambla ka hal ni ayasra ma don fani angon de be min fo salama we amba ina la fe mo minum bika mauludin ke ala kira ka kanu kama amba ina la fe ke chonyuma ala ka no yuma ke chonyuma ke chola min bi alama ala ka noyuma fengum fenni obe angere kador shaytan ma ibeni obina ni dina yororo tuseli ala ka gisoma no te keli ngoni onye de nando nunun de bidawe al mudayyiquna li ma'na al bid'ah
olu de b'a faamu ni faamu cogo la n'o tɛ nin tɛ fɔɲɔgɔn kelen min ye minnu t'a kɛ fana n'u bɛ ka lafasali kɛ n'a y'a sɔrɔ olu bɛ ka kira de lafasa sallallahu alaihi wasallam an b'a ɲini Ala fɛ kira ka lafasali ni kira dɛmɛ ni baraji Ala k'a da n'o bɛɛ lajɛlen baasi bɛ yɔrɔ min o ye maa min bɛ intiqas kɛ ka sɔrɔ Ala kira ma sallallahu alaihi wasallam dɔgɔyama ni ma fiɲɛli k'o ta k'o ɲɛsin Ala kira ma o de ye baasi o tɛ nin ye ko nɔgɔnba de ye an bɛ nin walanda ye nɔgɔya ta nu min ye malikiyaw ye malikiyaw ka kuma fanba bɛ min kan o de ye mawludu a dagalen don o kuma kelen-kelen minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ lagosiliw kɛ olu fanba bɛ min kan o de ye k'a fɔ ko kɛcogo sariyabiya ninnu ka kuma bɛ kɛcogo de kan nka min kɛcogo man ɲi kɛcogo min man ɲi a la k'o bɔ a la u ka kuma fanba b'o de kan hali ni a y'a sɔrɔ fakihani ka kuma o bɛ a yɛrɛ ŋaniyali kan mais ale ka kuma b'a jira ko a kɔnnen dɔ mais ninnu si i tɛ dantɛmɛ kuma mɛn maliki si la mawluduko la k'a fɔ maa min ye dantɛmɛ kuma fɔ a la n'a bɔra o la tɔw ye min fɔ a la ne bɛ n'o ɲɛfɔ aw ye sisan nɔ inshallah Ala k'an bɛ sababa an ka fɔtaw n'an ka kɛtaw la malikiyaw ka hakilila ye min ye mawludu hukumu la an bɛna o fɔ aw ye hali n'an ma se k'a bɛɛ lajɛlen fɔ an b'a lajɛ k'a lakumabaw walima damadɔw ta a la k'o ɲɛfɔ aw ye a k'a dɔn k'a fɔ malikiyaw u bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ mawludu kɛcogo ɲuman ni mawludu kɛcogo ka ɲi a ma fɛn daga la min ti daga hali ni mawludu tɛ parce que sariya hukumu dɔnnen dɔ fɛn min dagalen don ka kɔ mawludu wagati ye mawludu wagati kɔnɔna na o fana dagalen don fɛn min balilen don ka kɔ mawludu wagati ye mawludu wagati kɔnɔna fana na o balilen don ni fɛn min balilen don a balilen bɛ wagati bɛɛ lajɛlen de la ni fɛn min fana dagalen don a dagalen don wagati bɛɛ lajɛlen na wala haramu kɛli jama kafuyɔrɔw la komi n'a fɔ ka ɲagami ɲɔgɔn na cogo dɔ la o ti bɛn komi n'a fɔ aw b'o dɔn cogo min minnu ye lagosili kɛ ka ɲɛsin jama kafuyɔrɔ ni ma a kɛra mawludu ye a kɛra mawludu tana ye o a k'a dɔn k'a fɔ ko lagosili in bɛ ɲɛsin ka tɔrɔ kɛcogo de ma ni kɛcogo man ɲi dɔrɔn baara ti ɲɛ kɛcogo jugu k'a fɔ ko kira ka bonya o t'o daga ye an k'o fɔ ko pɛrɛpɛrɛ tigɛ kumana o kuma ninnu tɛmɛnen kɔ min ye mawludu yɛrɛ yɛrɛ hukumu ye an bɛna don o kɔnɔna na an bɛ kitabu fɔlɔ min ta shewqalu sharha dɔ bɛ yen ko mawahibul jalili le sharhi mukhtasar khalili dɔnnikɛlaw bɛ korali ka tɔrɔ min ma ko hattab ale de y'o sharha in dilan al-ma'ribi a sharha in dilan fi أحكام الصيام جزء فلنا بازي كمسبنتن سيغنا أكو الخامس قال الشيخ الزروق الشرح القرطبية صيام المولد كرهه بعد من قرب عصره ممن صح علمه وورعه قال إنه من أعياد المسلمين فينبغي الله يصام فيه وكان شيخنا أبو عبد الله القوري يذكر ذلك كثيرا ويستحسنه انتهى وامن ادونا سوم حكم كوننا سوم منون كونندو دومينون سوني كونندو انغو كماتري امبيكا دو فقه تيغو باسكو نامبي كنا فونو دي امبي كنا فون دي فين فولو منا اي امبي مذهب من كونو وي مالكي كمذهبي نانغو امبي كما وكان an b'a fɔ ko Sheikh Zarruq ko Qurtubiya sharha kɔnɔna na ko mawludu dɔn suni kɔnɔn dɔ ko mɔgɔ y'o fɔ ale ye maa min ka waati ka surun ale la n'a ka dɔnni salen don n'a sabatilen bɛ ko a tangalen don a ti don ko lankolon na a tɛ kuma lankolon fɔ a ko mawludi biɲɔgɔnlen bɛ ni silamɛw ka saliw do ye ko a ka kan u kana sɔn a la o de kosɔn Abu Abdullahi ko o kun tɛ sɔn a la ko o kun bɛ nin kuma fɔ ka caya kosɛbɛ ka dɔn bonya ko ni nafagali ni ɲumanya ye ko ale kun b'o ɲa kosɛbɛ qultu la'allahu yani ibn abbad faqad qala fi rasailihi al-kubra ma nassuhu wa amma al-mawlid falladhi yadhharu li annahu 'eid min a'yad al-muslimin wa mawsim min mawasimihim wa kullu ma yufalu fihi ma yaqtadi wujud al-farah wa surur bidhalika al-mawlid al-mubarak min iqad al-shum'i wa imta'i al-basari wa sam'i wa tazajjun bi lubsi fakhir al-thiyab wa ركوب فاره الدواب أمر مباح لا ينكر على أحد قياسا على غيره من أوقات الفرح والحكم بكون هذه الأشياء بدعة في هذا الوقت الذي ظهر فيه سر الوجود وارتفع فيه علم الشهود وتقشع فيه ظلام الكفر والجهود وادعاء أن هذا الزمان ليس من المواسم المشروعة لأهل الإيمان ومقارنة ذلك بالنروذ والمهرجان أمر مستثقل تشمئز منه
القلوب السليمة وتدفعه الآراء المستقيمة. ولقد كنت فيما خلا من الزمان خرجت من يوم مولد إلى ساحل البحر فاتفق وجدت هناك سيدي الحاج ابن عاشر رحمه الله وجماعة من أصحابه وقد أخرج بعضهم طعاما مختلفا ليأكلوه هنالك، فلما قدموه لذلك أرادوا مني مشاركتهم في الأكل، وكنت إذ ذاك صائما فقلت لهم إنني صائم، فنظر إلي سيدي الحاج نظرة منكرة فقال لي ما معناه إن هذا اليوم يوم فرح وسرور ويستقبه في مثله الصيام بمنزلة يوم العيد، فتأملت كلامه وجدته حقا وكأنني كنت نائما فأيقظني. انتهى. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل باب في أحكام الصيام. الطاب تجيه مفينو أكو هاشالا ما من شراتية كمافو كو ابن عباد كو أكاموديما كو دي يافا كالتيرو كونو ميني مولود كوني أكو فيمي بانغاني ودي كافوكو سلاموكا إيدو دودو في دومينو بتاكال سنغانا كو سلاموكا أو دومبا ودودو أني واتي باودودو فيونغ في نوبي كي واتيونا mana mimbe ni sojajira ani sewaya ni o mawludi barkalenye akera ya mbulu mene akera ay fenche nyungdlon akera mana kafil nyumaundo rega yele ga nyumaunga ko be fe min daga ledu kuti konke masika ola sumalila bela jelemba kalama ka fo sumali bibbe silama shara konna tuma dola ire qiyasu bike wajibi dina tawro ye qur'ana be ni oborai hadise bina ni oborai ijma'u bina ni oborai qiyasu bina na farago qiyasu dron o koroye ko abisuma fendo dema halni nesi jelenti alere langa abisuma fedo mana ka foko hadise tenin feina ka kerengere ko koroy ko bide ay qiyasube na fara ko bide adron ko me mana werdema bida me lago selendo ko kantoma ode ko son malikiya ka don kela ulbe ga kuma tanu ku ba suma tanama ni soja watu ko ngal mame be kiri ko ka fa ko nin ko nyin no ko bide ay ni wati mi ni dam feun la nyuma no bangena wala ikado ga fa ko kafire dibi kortala ka genga boy wati mi na karle dibi genenga boy watimi ni wati nunte reka wati donewi limana dungewe katawke ko minafo mawero ka fiti chuya akoye kode minga geleninka disukongi silembe la jelembe murti okumayin hakila tlelembe la jelembo hakila nyuninga boyin kwale rekere wati la mintimena kwale bora maulud dondo kata badala abena ale aka chokorobana alhaj ibn ashir ale wojbe nyonya ale jamado kamina jinyona asro do dumuni labo dumuni de kaltekelewni kubina dum to aminu na dumuni ni uya nyina ale fa aka dumuni dum ko ngaya sura doni ngama ale kun sunendo ne ko mangon sunendo sayidi alhaji ko ya nyeju alela nyeju mbajira ka foko mbika min kini ndoy na mbajai ay fem fo min koroye ko ni ndoy ni soja dondo farla fon dondo ko owe sunche juguya adon nyona la ko mina fo sali jonjuguya ne ya ka kuma je timina ne ya soro chi abi ko mina fo ne ko mbesi no de la na ila kunu kuma info kunyimi ambe mazhabu mina no e maliki ka mazhabu ye anyi sigesigeli ke do konnana na ya soro luka hakilla kera minyi nin koyin gunga ambiga kuma no luko akuma udi shoqalu sharaba gano mawahibul jalili li sharhi mukhtasar khalili alayde nin kuma info nin pazi konnana no boray sharhala mado be no da suq bola bulatu saliki bola ani kitabu damado fiqhul ibadati على المذهب المالكية فنبالا حاشية الصاوي دوشمو يولو بيلا جلين بناكا كفكو تنبيه من جملة المكروه كما قال بعضهم صوم يوم لمولد المحمدي إلهاقا له بالأعياد كو دومنون سن كونيدون كومي نافدو يافو چوكومي كوي مولدي دون سنية مي محمدو كا بانيني دون بيونيلا اي ني سلوي نمبي شوقل شرها بيلا جلين كونو ayala je bita soro nin kuma imbe so qal sharaw begono komi na fa be fiqh kitabu to kono chokomi al fiqh wal madahib al arba'a aba ayo fana kono nchugola kuka dombonya ni dumniye komi na fo abe sal dombonya chokomi ni sojani sewaye ni kira ka bangile sallallahu alaihi wasallam o chokele ne la dur samini tigi fana ni kuma kele ne fo ko min al makruhi sawm maulid nabi
قال الشيخ زرروه صيام المولد كرهه بعض من قرب عهده ممن صح علمه ووراه قائلا إنه من أعياد المسلمين انتهى كم بورا فايتشكم بدروس من لو فايتشكلين مالك مذهب كتابون بيك كمانودي وتشكلين لا زرقاني على خليل وهاشت لبناني نمبيلا جلين نكما كلين فو كفوكا دومبونيا كاكنيسويا دوني كاكسيويا دوني كودي كاكا وأما الوصية بعمل المولد الشريف فذكر الفاكهاني أنه مكروه والمكروه يلزم الوارث الدسوقي من كان يامرادي كوكا مولود باراوكي مالك يامدابي دونجلا بادو بينو كو فاكهاني ale mauludi ke makru ya nyuma haramute minna malike ma mo min ko makru do e fakihani yude na ke chokani kuni to zrambe da suko de kono ako hal ni makru do ko abe cinda ba ja ko akabo ni mami wasike ko ka na folo do maulud da fe ko aka ngadi da suko tiki ko tenno hashadul kharashi shoqal sharhado be ko kharashi alifana wakariha ba'dun sawma yawmil maulidi لأنه من أعياد المسلمين لبلا جلنga mahakilla kera kelen o adonga nga bonya adonga nga binyo ni saluwe ogmana ala kharshi kelen go okuma konnana هو عمل وصية على المولد الشريف فذكر الفاكهاني أن عمل المولد مكروه والمكروه يلزم الوارث أو من يقوم مقامه إنفاذ الوصية به وقد ذكر ذلك الشامي كوكا نيامراك كفوكا نفلود مولود كودافي كو فاكهاني كو مولود باراكون أو نانيا تالك كيري ريكانسا ko akonendo fen kone ni fatu ba ko kuko ke kona haramalente kaba ko abe cinta ba ja ko ya kake walma mammi jo cinta ba joro la bo ja ko kake kala teme hakaza ko shami ya fun fucigola ni be shogol sharhado be ko kharshi balmam minahul jalilitigi alayhi korali kadro mawlud don bunyanima bari ako atamma Allah subhanahu wa ta'ala bi fadlihi al-juz' al-awwala min sharh mukhtasar sayyidi al-sheikh Khalil يوم الاثنين لخمس بقيت من شهر المولد الشريف ربيع الأول المنيف إبه بفهمنا وين كلهم بنيابي ألفنا بلو نكلهم بكرنجنا ألفنا بلو بركداك أياجرا كفوك كتاب الدفرة أيد كلهم مجمع هذا منعو أن ياجرا ولا كفوكو ما مني kuma kologiron fo walma mami nyaajira ka fo ko ni mauludu min ke choko manyama ugutebe e mauludu ke choko nyana ko loire ko akana lente ko akonendo maliki kama la mugola ma kelem pe min surla wodi fakihani yuye bo fakihani yuyi ma flana dobe kuma dobu ajira ka fo alefana akana lente alefana bul nga aka kuma dobu ajira ko akanyi mana mauludu ko mambo minum bolo rube ningala makenga kuma flana ne ta ka kuma flo intoy kelo wa kuma flo ne ta ka kuma flana intoy mana wa kuma fankele ta ka kuma flana intoy o kala makengo chokoti mada khalu tigidi ne ya fawya bi ko na malikiya yaw bela jelem bena mauludi dagalika ma kelente malikiya wula nanya ye o nola ka foko mauludi haramu jango anake ko were mo flamin surla angon ga yelila uluye ake fenye min kelen go gwa konendo me kelenye anendo ani yonchi ga kuma flana bajira ko ngane ka ngane ni mauludu doron ko konen lote mazaw mo to bela jelembe na dagali de kan mo kuma fla fo ala fi bela jelembe na adagali de kan aka no ko me na manzaw kene malala o fana bo chugala chugo ni kela jumhuru bela jelembe ni ko kel de ka kan kelika kan jumhuru bo de kan bo sunnatu do be kamila lolama uluma yi do ka yebaliya kunye fem do be kya do la mi mangake do ka yebaliya kunye ko alakrama sallallahu alaihi wasallam nga amina kuma unye fawi insha Allah salamu wa yadu sukun jirwa akadu sukun fire dinai makelen sitati makelen sikana miri ko edemi ga kekanye to bi ga keka ci ay kanu bilay kuna ci ko ablay kuna de ko be ba fede akanye famye wude ci kelini ibode bilay kuna madakhalu tugi wo ci ko de mawludu kula naybul haji ale minga kuma kuluka giri katame mazhabu to bela jelenga mo to bela jelenga masala bela laji ka kuma
ma nogone ne ma me madkhalu kalam ibinga kuma injetiya aleko ako fa'alatu tarabi was-sama'i ayu nisbatin bainaha wa bain ta'zim hadha ash-shahr al-karim alladhi من الله تعالى علينا فيه بسيد الأولين والآخرين فكان يجب أن يزار فيه من العبادات والخير شكرا للمولى سبحانه وتعالى على ما أولانا من هذه النعم العظيمة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه على غيره من الشهور شيئا من العبادات وما ذاك إلا لرحمته صلى الله عليه وسلم بأمته ورفقه بهم لأنه عليه الصلاة والسلام كان يترك العمل خشية أن يفرض على أمته رحمة منه بهم كما وصفه المولى سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال بالمؤمنين رؤوف رحيم التوبة لكن أشار عليه الصلاة والسلام إلى فضيلة هذا الشهر العظيم بقوله عليه الصلاة والسلام للسائل الذي سأله عن صوم يوم الاثنين فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك يوم ولدت فيه فتشريف هذا اليوم متضمن لتشريف هذا الشهر الذي ولد فيه فينبغي أن نحترمه حق الاحترام ونفضله بما فضل الله به الشهور الفاضلة وهذا منها لقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر ولقوله عليه الصلاة والسلام آدم ومن دونه تحت لواء انتهى وفضيلة الأزمنة والأمكنة بما خصها الله تعالى به من العبادات التي تفعل فيها لما قد علم أن الأمكنة والأزمنة لا تتشرف لذاتها وإنما يحصل لها التشريف بما خصت به من المعاني فانظر رحمنا الله وإياك إلى ما خص الله تعالى به هذا الشهر الشريف ويوم الاثنين ألا ترى أن صوم هذا اليوم فيه فضل عظيم لأنه صلى الله عليه وسلم ولد فيه فعلى هذا ينبغي إذا دخل هذا الشهر الكريم أن يكرم ويعظم ويهترم الاحترام اللائق به وذلك بالاتباع له صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام كان يخص الأوقات الفاضلة بزيادة فعل البر فيها وكثرة الخيرات ألا ترى إلى قول البخاري رحمه الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان فلم تصل تعظيم الأوقات الفاضلة بما امتثله عليه الصلاة والسلام على قدر استطاعتنا بالهاجي كو كدوب مولودك في وقت يدونك وقت يدنون فوقتي كو ولا دمي نيويا جمعين دبي وني كالو يمبونيكي أي لغوسيليكي كاترو موما ما منون تيكا konye ay babu loka ko odela sa yala kala mi bunyani fende ni ala o daga ni abi bunyani fende ni obi ala keraka bunyajira mi ala keraka titrije ko nga kalo bami ajena na ko kalo ngabo ni ala financiera anka kalo bayna ni dam fim follow ko tiye ale lama ko akunga kande ale ma fa kaka yere ko abi akito ko fakana yajibu abi wa kumbe wajibi yade ukajidi likiala kamini batula yani heraula barikada kama ala isena bi ala yakase kurtaledu ada finga ne ala odama kamini ni nema nunna minga bon hal ne ala kira sasal na majidi like ningalo ina kalo indananga kamini kalula kamini batula akoma ke fo ala kira ga hine de kama nanye sallallahu na kama antoni anaka makari nuye bari ala kira sallallahu akume barado toy nunu nyesiranyin kama kanana ke wajibi ya kama antonka komina fo ala kira kera komina fo ala ya fo chokomi o hine bado ni limana jonyi makarle bado nuye komo na suratu Touba kuna chokomi akonga wabenata ala kira ya koralike nemane kisiba ala kirama kadoro ningalo mfasauntiama kalo minkabo naga kuma nemane kisibama nyingali ba min nya nyinga kabonde ne don sunima ako nemane kisibama ako e donde nuye ne bangela ni ndoyin kordali obe don ningalo yin kordali kono kalo min nikira bangela wala akaka anga kalo yin bonya dambela jelena anga fasaya ni fenyi ni ala ya fasaya no ni onyogonda fanama bari kireka kuma koso ale de adama deum be kontigi ko yere jirantiate ala kireka kuma koso ne mane kisibama ko adamu ani mimbe adama jukoro ko bela jelembe ne gadara fankoro kuma tsotorolai ko wa fadilatul azmina wa tu ka fsantia ani yoro ka fsantia obi keni fende ni ala ye yoro kerenkeren ala minga se ko taleno noyi kamini batumi no be ke akonnana fenko son nu ya don ko yoro ani waqatu ti korto yere jati kamadi ay kortali bi ke ayede ni fenye ni o ya gersogo la ka kerenkeren noyi kamini manawla iga flali ke ala ka
ahina ani kadro fema ni alay nin kalo inkenengiranoyi no kalo horomale kalo kurtalenye ani ndenendo yala etai kafoni ndoin suni fasondia babala sabala kira sallallahu alaihi wasallam abangena doina waninga kwa kaka ninin kalo indona anga bunya kala horomaya la minga kanayi ko be keni kirala degilidi ka kirala dege sallallahu alaihi wasallam akira killa sallallahu akume wakati fasawuntu kerengere ni nyumanya bara jiriliye wakati fasawunti nuna ani hera uchaliye yala ite fulile kadru bukhari ka mama alama hinala ko ala kira sallallahu maula finansiri ni herayi akwao aka finansiri kumbe juguya katafe singalo dila yola ambe wakatu bonyeni hakejo wakati mini wakati fasontiye ni fenye ni alakirayi onyona uke alayhi salatu wassalam ka wakati bau ka batu jiri ola ngamba kede nanga si hake nimbe madakhalu tigga kuma de ni yorola madakhalu tigo ko faslun fa in qala qa'ilun qad iltazama alayhi salatu wassalam ma iltazama fi al-awqat al-fadila mimma qad ulima wa lam yaltazim fi hadha ash-shahr ma iltazama fi ghayrihi فالجواب أن المعنى الذي لأجله لم يلتزم عليه الصلاة والسلام شيئا في هذا الشهر الشريف إنما هو ما قد علم من عادته الكريمة في كونه عليه الصلاة والسلام يريد التخفيف عن أمته والرحمة لهم سيما فيما كان يخصه عليه الصلاة والسلام. ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام في حق حرم المدينة كترككم الدم. فعلى هذا فتعظيم هذا الشهر الشريف إنما يكون بزيادة الأعمال الزاكيات فيه والصدقات إلى غير ذلك من القربات، فمن عجز عن ذلك فأقل أهواله أن يجتنب ما يحرم عليه ويكره له تعظيما لهذا الشهر الشريف، وإن كان ذلك مطلوبا في غيره إلا أنه في هذا الشهر أكثر اهتراما. هذا ما يخلو لابن الحاشر المالكي أكما مولود غير nga abe ninta koke ka to bela jelen suma bare muna aya sabati yanka kuma chama mfo yanno kana ka dalluye menungo ko kirama adon kerengere ka dombonya ka fala kira sallallahu alaihi wasallam atafika gele yake ka manton ka fenfe kira yere kun kan koy kira sallallahu alaihi wasallam kuma ba kalama chogomi aka korelu naka tamansenu naka blasralu bajira ka foko anga ngo fule ka to aka mauludum don gala bela jere mo kalama ko sirakansa ma bakur ma fulani kuma sunan la ningalo mbunya ni mi ngurdale ko be geni baraw de jidiliye minu senale do nyumaya baraw ani ka sadaqatu diala kadro tanama kamini batula ni ma min desra ka bon gala ala do gomani akai roma ja fema min bi haram yaka nunni bo ko ay bonya kama ningalo ni mi ngurdale do hal na asro nyinne do otanalla gonga ningalo na akitharu ihtirama ni ma dakhal tigak may qurtubi ni maliki madhabu jekro jeli jube min kumana ka do yere kitabudla maulud fi yala nani ofam maliki madhabu be kuna funi min di maulud ko lawo de ko akany akeli kanya ni keli kaka no istisami ani keli kaka anya lamino ke maulud ngunka nya fa yenko ambantulo macho don gelaw be kuma minu fala tabu tigu be kuma minu fala e ka do ka foko anya chama lame ni chama mfam jaranye ubunyanama anga foli folfolo bi ka ta karamo ma minu binye kira ka bunya jira ko kuma konnana ko dusuguru konnana kira ga hakeo ko lo jira kuma konnana kira ga hake kallimana na kirai sallallahu alaihi wasallam ya ga hake foloy ka tugo ala kira go sallallahu alaihi wasallam ya ga hake flanai ka ala ka yere jati kanu sallallahu alaihi wasallam ya hake sabanai ambo o kenedeka don gala minu maye ko ninge chogo nye aka jati kanuni kirdoye na ya soro bi kan info ay ala kira jati kanuni de kama amba nyina ala fa ala kanu baraji ni nyumanyi sabu ande ma sijuya mawo ni iko kibe ala kira de kanu ibe ala kira ka bonya jida ni sirawu sai bela jelenga bonya da fale mbandu sukuna na soro angwa nya ala kira kanu bagai ande ma sikon ande ma sijuya kadaka ko ay kira ko fam chugo mabaka ketenno madama naka loye mama si ala kira sallallahu alaihi wasallam wal manama kuma fo min bala somi ko aba fe katana qusulo ke nin kira bayna sallallahu alaihi wasallam kira bayin sallallahu alaihi wasallam nyaye
ka tasiju ke ka demsun ka kurasi duma ko cesiri wa hamedo ningalo bain njoli kama katora ala kira sallallahu alaihi wasallam wati mimbe ambolo kira ire jati kama joro sabanami na fara ka kira ire jati kanu ninye ogaso de ambolo nambiseka nyogon bilasira ni aye ala kira kanu jira ka ala kira jati kanu jira bela jelen benaka ka fo fenyumando bela jelen benaka ka fo fendo min nyinnembe silama bela jelen fi mana mino o hadiso fawe yana nga do hadiso konnana komi ni bengera ka ko ni kele ka kangaba ko fendo nyinnembe bela jelen bolo fendo wajiba lembe bela jelen gaire olawo ningalo ngerengere ne yo sembo ala ni minye o de ka fo ko kira make ko sahabo make ko tabiuno make ka fo ko mawla su ka ningalo ngerengere wala ka nindo ngerengere ni mawla suluye ka taala kita ka kanuma ko e bidia de ko ala kira make ko sahaba make ko tabiino make donengelaw ne ya fawe donengelaw ani aminu mabere kala bina wala nda fitini ndaw madro bay miro konnan ni karamo min go abaw senge ko sabu kay mawludu ke abu faye dro kanyini ngola nawo jabu da madro be lafiya na dona ka fo kira ka kanu ko nyinne be silama bila jerefe kira re jati ka kanu barawu temenenku kira jati ka kanu nga kuma bodeka na dona ko nyinne be silama be fe mo ka nga nyola suka nyogo bila oka okuma mo ka nga nyogo fare ka nyogo nyesi odema ni osratira mana aya keke chogomi ka fo ko ala kira make o kechola nga amingo ni biga ke ka kira kanu do duskuna ko nyinne do ni bingero kanga abe misale suruman do duma dron ko nyini ngawla ko jabi an feyano kala nyorola abela jelembe naka qur'ana jigin bi ke araba dombi kerengere ne qur'ana jigli kele qur'ana jigin dona ni sekera maminye ibe bagam faka dumuni tobi o bige dubela minu sono mawludu maw minu bana mawludu maw abela jelembo kisono ibana ibe boke ogmana o qur'ana jigin mi nambe ihtifalu ke kamo wele kana bo fambe fe ambe bo dugu seuna kana amino mina kana ihtifalu ke jamadala jelike amino mingeo dumuni utobiyo qur'ana jigin gama yalla ala kira yokewa aba fo ko ay kala kira make iba yinga ko la sahaba yo okewa aba fo ko ay ko sahaba o makete iba yinga ko la tabiuna yokewa aba fo ko ay ko tabina smoke mana muna lebe wuli kana baga mauluduma ko ala kira make ko sahaba o make tabiuno make muna abi wuli kana bagoma kasoro ala kira ye lala kemi mbe an ajira kafanga ko fula ale ka maulud ma ala kira kan nesibu ojira hal ne ayasoro kichugo yayi na makete salamu ay nunu fula bila ngoro e france fo tunu nyonche karaba don kerengere idumunu tobliye ne qur'an jigi donye kasoro ala kira make bonya mi misenga to ala kira rema fente na farla dinaka fente na mara dina josendola ebe bara fla be kele abe minan kelen gon kelenta ko ke kire majamunoye ko ke sanga fenye ko ke fen dawla may refe kele ibitle goneni ibitle go lagosi fibe mo bo dina nae imatle salamo ne biga ning mam fo ni denga kuma ide matle ne unyere minu go kulu te mawludu ke ulugo kuma de ninye ko ni fana mi feno ko dalu tala ko take agmana obe uluga famya jogo de no don ninte nunu makote o dalu sugala ayi nunu makote dalu sugala fefe qiyasue salama konana o magodo dal sugala ay fambe chugo yo dronde do kuma mawludu fendo kan ko mina fa jibe ya fam ko kan chugomi abe bun ibn mas'ud ka kuma la chugomi islam ko min kan o kan islam ko min mani o mani ala kira ko sallallahu ka le ga manton ti frajon ga filika kuma manton bela jelembe na akampi ko mawludu be ke jiye fa bela jele kuma amani na la fe ala ka fam chugo nyumanda ala ka fam chugo aka ila fe daro wa du bursu kono yanno mo bi ga fofawe fo chugo dola vraiment fam ka gele quoi ngani be ni misale ngele ndaw magrabi ninta ko ke dungali ka joanye koro minu mba fo ko mawludu tibe ko bari ko ala kira make afuye ko la qur'an jigindumuni bi bewa na ko bi be iba ko la ala kira yake wa ko ana salamo angatle client de nyinde salama bela jelefe namoray munye ma folo ni maliki ga mazabi mawde sanno akira sallallahu alaihi wasallam aka kanu salama dem aji akira kanu ay kira yire jati kanu adusukuna ga maangutu meka fotanno o maangutu ngake lanyana mali baay ka ke moteri kroy ay wati nunga ke ogasoe ala kira kanu bi kroy adusukuna wati minon kunna aka donga fo ala kira ka kanu nafa bade bala oni bara frantikili
nga kira kanu tamasin ka tuga koy nga mo be kira kanu nafa soro kira ka demeni nafa soro hali ni aya soro barate mo do e kira ka kanu nafa soro kasara ma bar salama bara yerke o joni Abu Talib ye kira ka kanu nafa soro kasara ma barake mina hadiso fawi ala kira ko sallallahu alaihi wasallam tuma minni ya basu ya ni ko lak manan ibina ke Abu Talib nafawa sabu ayi fen jaman kiyede kana yahutoka Abu Talib kumbi deme akumi fe nga madu salamala kwela eya nafawa ako konya nafa ako Abu Talib fi dahdahin minan nar ako abe ko donino de la kamin tasmala ni ne kunde akumbeke fi darak al-asfal minan nar akumbe jigi fojukuro ko ne ya nafa ay ni famde to mi ne Abu Talib na kira fe ka kira dimi hal na masala masu majaga ma amadu salama ya me kira ko ale ya nafa mana ni njoro sabane no kira ka kanu aya hakili to ala agana farata ala ayni waati nunge o gansoyi anika jati minauke ambe sangonnana ambe ko kura chogomi ni njoro yin kira ka kanu ambe se ka o sugandi ko waati do sugandi oye anga fi siranga ambina ko nyefaw inshallah kuma labana wabillahi tawfiq ala kana bisa ibn taymiya alaikum anani yorokan chukomi alaikum anani yorok nga ma bakruma fola mina sa inshallah idan fama da'i ila ihya hadhihi zikra munde bamla ka ala kiraka ni nyanamaya ni awak hakilin jigin nyanamaya an hakilin jigin ala kira sallallahu alaihi wasallam munde bamla al mahabbatu fi sahibiha min bamla la jabu fulani wore foite illa al mahabba fi sahibiha kanun atigila ni mo min kanu ko na fukira nyola sallallahu alam la ilaha illa allah muhammadur rasulullah no ili mane kilima ifagile izmana I hakili bito alega ko be la jelena aga watiu aga nyana maya asurula watimi I hakili bito be la jelena na dale mero na dungeu na kanu bagaw na ga sahabau hakili to bito abela jelena bari kira kungai modu me fenganu aka nyumanya kama mobe fenganu ayre jati kan nyali kama imya aka nyumanya kama ayre jati kan walma ay nyumanke amika maw kosuma minatanu kama hagli jigi minatanu we nin fla bela jele faranonka ke chogola min da faledo kira sallallahu alaihi wasallam alakira maw bela da faleni maw bela nyumanya ni joli ni doni girunye ay maw bo fili kono kama yila magabo janama ma minun tugura ko fani min banade katar jenem e dan fe bela jele kera hine min gerengem na min laboledo mana aga hera e dan fe bela jele labo fani min ba kosum hal an mantung an yefsan dia suronai anga wati o yefsa mun biya suronai madina dugu o yefsa mun biya suronai agmana sanfe mana da me ka turo ala kirama o bela jele me fsa mun biya suro fengo fene o da me ka ta ala kirama o bebe fsa mun biya suro a nyinne mbam fe wajibi ya siraka anga nin kira inganu ka tamanye reuka zamanga na fuluka ka tamen ma to bela jele ala kira ko sallallahu akwa udola kelen tikili mana join few fonne de ka ke inganu lembe ka turo atigima ka tamen adenga na bangin baka e ma bela jele ma chama kira kanu ninni nganu yi kasra mana isemi hadithuna an imam al-uzama'i wa ashraf ash-shurafa'i wa sayyid an-nubala'i ambal ma salamu ambal ma lamilkalaw ma baw ko foli abi mo dusgun la sewoya kaw bi korta katro wala menu hakil ma bela jelembi diploma jo ma baw ko foli lameli jango ma baw bela bomba ma nyuma bela nyuma dan fe bela fasunti muhammad bin abdullah bin abdul muttalib bin hashim sallallahu alayhi wa sallam ولد الهدى فالكائنات الضياء وفم الزمان تبسم وثناء أمر شوقي علينا دونجليندا نينكباينغا كاندلا الروح والملأ لملائكة حوله للدين والدنيا به بشراو والوحي يقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع رواه يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والداو بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء يا من له الأخلاق ما تهوى الأولى منها وما يتشقق الكبراء زانتك في الخلق العظيم الشمائل يعري بهن ويولع الكرماء بلما سلمان بلما لما يكلو أمبك باروكي كابو تلدما تلمين يلي فابل جليل أبو أنانغاني إنسان فتلين جانيونا نوروني كورتاليلا على قوالدما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمد لاميني أو يدشي شيري نسوجالي باي بابالي باي ولد باي كتالا منا
anaka jini fitne mene min noroledo ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum kathiran mimma kuntum tukhfun min alkitab wa yafu an kathirin qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin ala kira wele noro komi na fo ya wele fitne mene chomi ako abati noro na awma ka wala yoro ani kitab min bangaledo al-imam at-tabari aliko min allahi nurun yani bin nuri muhammadan sallallahu alayhi wa sallam alladhi anara allah bihi al-haqq wa adhara bihi al-islam wa mahaqa bihi ash-shirka fa huwa nurun liman istanara bihi ambe mawhakili jing arabika ni noro min ko fonni o en noro damfende noro damfendo la alaqata lahu bainahu wa bain allah ka fuko ala dodo tedi ala ka noro damfende do ngaka ala kira wele ko noro ala yere ya wilula tabaraka wa taala tabariko ala ye chi noro ka chi jeni kirai ka salamaya banganai ka flanga fiya tusenai kirai noro de mai minyi yele tugunai ni mami yele nyini kirai noro de otila mai aminana irbad ibn sariyata la akwa le ya mera kila sallallahu alaihi wasallam bafu ko ale ala ka jonde ani nabi nyimo ndafali bagadi yale ukmana aya foko kira bamso yeli ke tuame ni anoro inchuno du kologa ko aisha me eta suje ay hadise sel gela ko comme la lurna'utun ko hadithun sahihun li'airi qala jabirun akwa ale ala kira sallam sula sumina kalo jeledo mundandala ne kira me fuleli ka dora kira sallam an ka fuleli ka kaloma kasro doningama komple bilemangu me kirala ne darasro kira chekani ni kaloyi arawa Tirmizi ko ya me Anas ibn Malik la ako domi ni kira dona Madina domi ko fembela jelen jera domi ni ala kira fatura sallam ko fembela jelen dibiara am mambolo Kongo kabala kira ka janaza kenga fo o yoro bela jelen na an ni digun suro andu sukuna Tirmizi ya labo Albani ko kwa salido hadithuna ayu al-kiram an siraj al-munir anga barobe kabo fitne menede mami noroledo omi ni ala finansirera na yanka ay du sukun noro du sukun dibiyaleku ka du sukun lanyanamaya du sukun saleku ka du sukun gana du sukun gafiliko fe ka du sukun gunaja a kunangoya ko fe ala kira sallallahu alaihi wasallam sugomadai sujante menengo mingun dibiyaledo na dibi kun gafi bazaga sabahu bi nuri wajhika ba'dama ghashat al-bariyata zulumatun sawda'u fatafattaqat bin nuri arkanu duja wa sa'ala al-kawn al-fasih diyaw wa mada as-salamu ala al-basitati safiyan turwa bihi al-fayha wal-jarda'u hatta safat lil-kawn a'zama shir'atin fadat bi juri saqai al-anhaw ya sayyid ath-thaqalain ya naba' al-huda ya khayra man sa'idat bihi al-arja'u hadithuna an ar-rahmati lil-muhdayat wan-ni'mati lil-musdat kunna ala shafa hufrat min an-nar fa'anqadhana Allah bihi qala ta'ala wa'tasimu bihabli Allah jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون على عمران أنغا بربك بو هنا دم هنا مني نانا نيما دم نيما منا ديراما فين دم ننغون نانغوم متسما دينغ دالا ني ألاكا جينا ينكسي كبوما ألا نينا في كوانغا ألاكا جروبا كلي منا أنغانا چرين چرين كنا فنيرونكو أنغا ألاكا نيما كسوما nema minaya nemanka to ami nangunye juguye ala delin do duskun ni nyogonche aw labanan ki ala ka nema yi ka ke balmawi aw kumme to suma dingi dala ayaw kisi kabama ko chugoyina ala ba kan noro bangala ba ka bako bangawe yala sa auna kana anga barobe kabo kanuka barula kabako walende ba kuma nan ngani mbaro ko nana manile muhibbu wa manile mahabubu wa ma naw'il hub don gala bela jelen kelengo ka bi aka ka fukira sallallahu alaihi wasallam aka hake folo e kallimene nay la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ko sabati iddu sugunna ko sabati ika kewaleda o temene ko ka tuga ko kala daga nay o temene ko ka akan kaire jati kan kuma martaba sabana mi no nyine mba fe ambo de keneka ammi ko de lanyana maya ni wati nuna salama bela jelen ganga haglito nina ka lanyana maya kerengere ne nyima ko son anga barobe kiraka kanu de kan suina yala akanga ke ka da hake jumainde la akanga ke ka sedegere jumainde ma jumainde dan temenli ala jumainde faratili ala ambo sagin katuru kirana ga sahabo yedema sallallahu alaihi wasallam ani kirani aka kenega
danfew minun kera fe minun kumbe kiran kawatila kata adama deuna katabila bauna katabila fe jalawma qisasul hubbi anga kuma bodega malil muhibbu wa malil mahbubu wa ma naw'il hubbi jonde be kanu yalike iben jumainde kanu model jumaindo amal muhibbu ambe kamin kanu muhibbu am min be ka kanu yalike fe jumainde be kira kanu na fara ko ngala kira kanu jonde ba kanu adama de ndama tedi fa shajaru wal hajaru wal jabalu was sahalu wal hayawanu wat tayr muhibbu kira ka kanu bawo jiribola farabola kurubola chencembola fenyana bola kono bola wal hadithu an hubbi li bashar lahu fashay'un akhar wa hadithun akhar ma balukum bi hubbi a'yunin iktahalat bin nazar ila wajhi al karim wa adhan تلذذت بسماع حديثه ما بالكم بحب من جلسه وعاشره صلى الله عليه وسلم لا شك أنه حب لم يشهد مثله على وجه البسيطة من أرام الدين منتهي أرام الدين على كرا كانون كسيدغير الله أيباو ويا كانون كسيدغير الله أنيو ما دليك يدو كولونيكا كرا كصحابه يا على كرا كانون كسيدغير منا أنيو ما يدو كولونيكا أي ولدي فما ما يري ولدي يروما جنالا يري دو يري كونجور لندو الله تعالى بركاتا كو بنا فما kirama awnde makobe hakilin jigila bari andu sukun bi toka fama wati janya kama awnde makobola sanyele ma awnde makobola to de nunu makotola ko ai uluti segoni kelenki unache kala kerere jati anga kuma bode kan anga kuma te batukan bide anga nin kuma imbe kirayre jati kanu de ka sahaba kumbi joro minna ala o makote sanyele mala bari kiraka kanu mayiro majnulula hali segoni kele wati bela jelena ameno nyifawi o ay muhibbuye wa amal mahabubu fa huwa khayru man masha ala al-ardi wa khayru man tala'at alayhi الشمس بل هو شمس الدنيا وضياؤها بهجتها وسرورها ريقه دواء ونفثه شفاء وعرقه أطيب الطيب أجمل للبشر وأبوها من الدرر ياسر القلوب ويجتذب الأفئدة متعة النظر وشفاء البصر إذا تكلم أساخت له القلوب قبل الأسماع فلا تسل أما يحصل لها من السعادة والإمتاع كم شفى قلبا ملتاعا وكم هدى من أوشك على الهلاك والضياع لكن صلى الله عليه وسلم alade fen kanu yali yan kan ka alade kanu alade dan fe bela nyumanye min ta mana du kolonika alade dan fe bela jumanye ni tlenye daroka oblaire alade yin tle ana yele yega cinya do ana kan ni soja aka daji o furaye wa ga tutu fana o fana furaye awo siji o kasaduma la dumani dan fe la cinyedo a cika ni luluye abidu sukun yana mamina qala ibn al-jawzi rahimahullah fi wasfi ibn al-jawzi ko ala kira kama qutula akum mahbubun yaman taharrakat al-azamati sawakin sabatilon lamara minga bonyaye fahanna ilayhi aljizu ndamaren gungur koron kanu yaragatrama wa kallama zibu surku ya kuma nyonya wa sabati kafil asa biligise subhanallahi fo atikfarala wa tazali zala lahu aljabalu kullu lama rakira sallam kullun kana an shawqihi bilisanihi ya jumlat aljamal ko numbela jelenye kuma la jengeni ke ka bwaka kanuma ni akanne kunye be kuma ne kuma chokola imma bilisan li maqala wa bilisan alhal o bela jelen kira ka bunya jira o bela jelen kira ka fason jira o bela jelen ya jira ka foko kira de muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira be kuntigie aya jira ala kira sallallahu alaihi wasallam akasana elesu olugun nyena ko kira ka kabako na ka bonyo biddan ni sangolo de jaja kabako werbe duguma koloka min ka boni to bela jelen olunyena dhannat lil malaika anna al-ayati taqtasu bis samai fa idha ayatu al-ardi qad alat olugun nyena ko sangolo kabako ko e kabako dai جاء دوغلو تابو سانفي ليس العجب ارتفاع صحودهم لأنه ذو جنها نما لكو كورتلا وليه كمان دونكي إنما العجب لارتفاع جسم طبعه الحبوط إنما العجب لارتفاع جسم طبعه الحبوط بلا جناح جسداني كما قوي ميني فرقلو غانجي ميني كمان تالا وكاي لسانفي كتا سانفي دانفي وندا ودي كباكوي كما ما فيو منا باونتي كباكوي كمان تانغا باني ودي كباكوي المحبوب هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أمبي
be kaga nga min kanu ode Muhammadu Abdullahi denke alaga nema jida maka kisi amba kanu ni munye amma naw'ul hubbi fayafi annahu hubbun antaqa al-hajara wa harraka ash-shajara wa abka al-jiz'a wa askaba damu al-ba'iri fama baluka bi insanin lahu jananun yufidu bil hubbi wal hanan amba kanu ni kanu jumayi amba kanu ni kanu degere jumayi nangambe kuma oka kanu degere mindo fara kurumbi kuma ni minye jiri billa maga min kama ndamaren gunguru jiri gunguru jalambi kas kanu min degere ba to jiri gunguru bi kas ibe ala gala kanu no de nyame nyeji bi bo kanu min gamodo mana adama denga nga munke adama denga nga se degere jumainde ma no tiki dantimi yola awere ka to nyi ni konnana adama de min disuko nga maga fa hayya akhi al-mubarak natajawwal fi bustan al-mahabba nakhtaru min qisas al-hubb arwa'aha wa naqtatifu baqatan atra min dhalika al-bustan alladhi muli'a bi ajmal azhari wa a'baqaha bal mage balamuso na angaje anga kanu mbarobo rumina ka ba ko ledo nanya ken na goye jirde mi ni o ka ba ko ledo no cekani angata a jirde jiri fere fori al-qissatu al-lula al-jizu yahinnu qissa fulhulu o en damaden gunguruye o be kasikira no fi Jabir ibn Abdullah ya la kalani ko misirikum bililembe ala juzu'in min nakhlin damaden gunguruka ala kira kira sallallahu alaihi wasallam na kum be khutuba kala bijo damaden gunguruka to min nuwe minbari dlaye ko ayelmana minbari kankata khutuba kala ndamina inno ko anyi mangame gunguruina o bigo mila funya me kono mag manga ko ala kira na sallallahu alaihi wasallam kana tigisunu mainda gunguringa ko surla ka dade Bukhari ni hadithin lakali amana Jabir ibn Abdullah la kafuko ala kira sallallahu alaihi wasallam abijo katoro jiru do wala ndamaro do ma kuma ba kuma fula woni kuma do mbe kele o de gosom ndamare nguri kira ya tege da kamin ga idade komi demisi ni abi kasi tani flafila ni ya nege na bi ka dade abi madad don chokomi nguru ni madad don o chobala kayfa tariqa ruqiyyaka li anbiya'u ya sama amma tawalatiha sama'u inma mathalu sifatika linnas kama mathala an-nujuma lima'u han najizun ilayka wa huwa jamadun fa'jibun an yajmuda li ahya'u ala kira Muhammad sallallahu alayka Allah ya alam al-huda sallallahu alayka Allah ndamare ngunguru kan ya rakaturu Muhammad laminima kasuro o yefe jalande kaba ko be nyanamon ka ke jalanye e ka kola nyanamo songunga janyon koro ka hine ban udu sukun na nyon koro o e kaba ko idi ala san kera ala mahinana la aba ko silamon gungurun obi kanun ka dala kira sallallahu alaihi wasallam kanu kama ga do kira ga be nyama aw de ka kanu ka dala kira sallallahu alaihi wasallam ya min amr ibn sawadi la ka shafi'i ma ala ma jena ka ba ma ko alama nabi ma si so fe nyona la na Muhammadima nego ngwai Isa so su lanyana malela akwa aye Muhammadu son gunguru jalanga kanuna ko bela jelinya mangame ko ninga boni dunye yahinnul jizru min shawqin ilayka wa yazrufu damuhu huznan alayka wa yajhashu bil bukai wa bin nahibi li faqdi hadithikum wa kadha yadayka famali la yahinnu ilayka qalbi wa hilmi an uqabbila muqlatika wa ana alqaka fi yawm al ma'adi wa yan'umu nadhiri min وجنديك فداك قرابتي وجميع مالي وأبذل مهجتي دوما فداك تدوم سعادتي ونعيم روحي إذا بذلت حياتي في رضاك حبيب القلب عذر لا تلومني حبيب القلب عذر لا تلومني حبيب القلب عذر لا تلومني فحبي لا يهق في سماك ذنوبي أقعدتني عن علو وعطمه أن أقرب في علاك لعل محبتي تسمو بروحي فتجبر ما تصدع من هواك الله أكبر. القصة الثانية الهمامة تشتكي عبد الله بن مسعود ويالا قالك بافا معلم جناك باما وكون كيرك فرالا كيرك صلى الله عليه وسلم تامدولا أنت من أن يجردوي يكادو كفوكو كونو ديمبالا أنيو كونو دنو منا كونو إننا كتولا كرام صلى الله عليه وسلم بك كلو ألا كيركو كجون ينبغى بغا ناديوي أنغو أكوايا سجي أنا سجي رواه أبو داود والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. جاءت إليك همامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف من أخبر الورقاء أن مقامكم هرم وأنك منزل للخائف. القصة الثالثة الجمل يبكي نيغومي بكس أمرنا عبد الله بن جعفر لا أكو على كرا نيلا كوفي دوندو أي برودو دوغو
dogo kanane ma nganda fo mai alakira e fe min dogo kanane ma ko de kadinne ka teme fe bela jelenka alakira sallallahu alaihi wasallam ko ay nyome doyi nyamen kelenga kira sallallahu alaihi wasallam hanna wa darafata inahu ko nyamen kan wala ka tura alakira ma nyi jubora alakira jigina ka abolo ke ka abolo sinu manke no ya tege sinu manye ko ke ka nyamen ntem masaya nyamen yi dade agoyala nyamen tige joni kamalendo na kamil ansarula akone do akuiti srala nyini mbaga inna bagami ni ala ella marala ikado ko ayi ko majira karanema aya fo ko ibala kongo ibadu mabarala al-imam ahmadu ko ya disen lakale shu'aib al-urnaut ko isnaduhu sahihun ala shart muslim an ya'la ibn murrah thaqfi radiyallahu ta'ala anhu akoko ni sababin no neuye kamini kirala sallallahu alaihi wasallam tuma kelenche ambita maga farakiraga ande minani nyome doyi ukmana tuma mini nyome yala kirai sallallahu alaihi wasallam aye manganimbo aye bara chaya de koma jira ande balu doya ala kira ko ay nyuma ki kala nyome ma mana utamenengo jirlo jeyini ko abi salam bila ala kila sallallahu ala jena ya kira jena ya salam bila ala kila ande minan jida doye musodo nanani denge aye hakili man ala kira ya mina ako ukhraj inni muhammad rasulullah ako jinama ko bo ne muhammad rasulullah bi ko ban damana to minan sagina gabanga tamana ante mina ni ojinye musoyin nanama ni sogoy annono ayanya mariya aka sogoy ako sagi ayaga mo nya mariya kuka nono mi ayanya ne ga budum seni ma akongallan masai mi chini chi kamini ga do ngiala amatoro yala ahmadu yala kalibi isnadaini wa tabarani binabi wa hadu isnadai ahmad rijaluhu rijal sahih wa sahahu al-albani qisas sabana waye faraye ali jiri wabe salamu bila ala kiraka min faratul hubbi la kanu geliya koson jabir ibn samrata ako ala kiraka sallam ako wallahi ko inni ne faradu do makan okume folo bila nema yanu kanechi ne ba don halsa rawahu muslimun wa tirmidhi wal imam ahmad ya min ali la majana kabama ako ne kiraka farala kiraka ni makanye ambora kirdadola kuduma kirabe yonya kirani jirima be fo o jiri no kulima foko assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah qisananina dumuni ani fara luwi subhanallahi foke alqamata ya lakallaka abdullah ma ko awbe kaba ko jatinya ngadaye angumba jiti kiraka watila barkadi angumme dumuni dun ka fara kiraka sallallahu alaihi wasallam ka suru awme dumuni subhanallahi fokame ago unana la kirama ni minando kira tege senuma mbila kono ji kira bi poy ka bo kira bol ko nyonche kira go sallallahu alaihi wasallam hayya ala alwudu'il mubarak ayatele kana salji barkalenta anaka na ji barkalenti ka saljita barka min jigina ka bosanfe am bela jelin saljita ya min abi zarilla akod ne kun shiri baye alakayro jamala bilegisi kuma bolo bilegisi on ni subhanallahi fa tege abubakar beno umaru beno usman beno ali beno ikado ka fogo jama min be ubela jelin subhanallahi fa kayme nana shifala kwa ya ilma abubakar tegela ka subhanallahi fa fanala mana hadisi bazaru ya fa akhrajahu tabarani fi al-lawsati ani bazaru wa isnadu tabarani sahihun rijaluhu thiqatun la in sabbaha bisumul lijibali mujibihi dauda aw lana al-hadid limusaffahu fa inna as-sukhura as-summa lanat bikafihi wa inna la safi kafi la yusabbihu wa in kana musa ambali ma min al-asa fa min kafi qad asbaha lima yatifahu balma salamu balma lamilkalaw fara sujudu la kiraye jiri sujudu la kiraye ya min ibn abbas la ko cedo nana kamin amir de na katru kirama sallallahu alaihi wasallam abi ko mina fo frakeli kelado ko muhammad ebe kuma do fo yala neki fragewa ebe kuma do fo ne bolo kum fi kuma do ngi fragewa ala gira wele kata allah tabaraka wa taala ma ala gira wele kata alama ala gira ko ceyma akele ga wele kata allah tabaraka wa taala ma halaka an uriyaka ayatan ko la ibisonga kaba ko do jirilawa azurun damaro do be jiru do be ala gira sallallahu alaihi wasallam ay do wele o yin singara kirama sallam ka sura bi ka majigi abi sujudi ba ko ngolo korda abi sujudi abi korta fana ni da ke se ala kirama sallam anani jo kiranye korla ako sagingatino la kira ko aka sagingatano la amiri ngo ako wallahi ntini ngalon tigiya fenna ble ni bofu ako ya ala amir bun sa'sata wallahi
wallahi la ukazibuhu bi shay akasumuma konede chengalon tigablede rawahu ibn hibban wa qala shu'aib al-urnaut isnaduhu sahih wa fi qissati rihlatihi sallallahu alayhi wasallam ila ash-sham allati rawaha at-tirmidhi wa sahha al-albani qala ar-rahib hadha sayyidul alamin morike mingumbe ko ninde sayyidul alamin damfe nguntigi do ala ya ci hine kama kana damfe uma mana chukurbo kama kamini qurayshila e ka doni jumai ako tumami ni awye ngera kabo kulunga jirimato kulumato faramato foka bin sujidi bi magai kulun de sujidi bi fo nabi jimando de ne ba dan nabi mi tampon ka do hadisi labama isaworona kulubi lama nisuja kama ni kirai sallallahu alaihi wasallam ya min anasila alama janaka ba ma ko kirai lena hudu kuluga Abubakar bin Umar bin Usman faralembaka kulun lama wada ko sabati hudu kulu nabi man de bika cin fala de bika shidiya sufla de bika rawahu al-Bukhari mana nisuja de kama alama garan chugala don gala do kotino la talumu ahadan li tarabi idh alahu falwajdu da'u uhudun la yulamu fa huwa muhibban wala kam أطرب المحب لقاء فيا من أنسلا بن مالك رضي الله عنه قال كده صلى الله عليه وسلم كو أودو ينجرايا كو هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم هرم مكة وإني أهرم ما بين لابتها رواه البخاري يا من أنسلا بن مالك لا سلامو هكذا دون ناني غنو لا كفل ناني غنو دما إكادو كو أودو كلو ينجرا كراي صلى الله عليه وسلم كرا كو نينيو كلو أبان في أنفنا بافي أنغنو bayoro afana kanu banyoro wala blana jiribe tugu kira ko kakanya marakalla batu ka welele jabi abe yini salam blala ya ala ibn murra allaka bo ma ba fama kun ta mana ka fara kira ka sallallahu alaihi wasallam nye fenye ka mina ala minyen ka bagoya anji na jigin yordola ko ta ka toro ni jiri flama e ka du wele ako ala kira sallam aba fo ko ka fara nyonga ko jiri flama ko ka fara nyonga ne tara ne ko ne wafuye be bori no la be botra ka banola u farla nyonga yi nyongum be nyonga nyonga fe kumana ala kira ko